that? Kuya Ice. Surf. Sa'yo yan? Surf. Oh, ito. Sa'yo yan? On. Sabihin mo nga thank you. Mami. Ayun, thank you. Mami. Chocolate. Tablet. Tablet. Chocolate. Wow. O, buksan mo na. Thank you. Yes. Mami. Olga. Daddy. William. Thank you kayo. Open mo na, open mo na, open mo na. Bagong padalab na naman. Oo, kay Kuya Kaway yan. Wala ka. Akala mo meron sa'yo, wala sa'yo. Malo. Ito na yun. Ito ayan. Ay. Mabuksan ah. Ayan, kayo magbukas. May bago na namang ano. Unboxing. Oh. That's yours. Oh, wow. Oh. Malamig-lamig pa. May pa. Lamig. Oh. Ito. Okay din na. Ah, ito yung charging port, oh. Ayos ba to? Oo, tatanggalin talaga yan. Ayan na. Ice. Bago. Dapat pala, pinalagyan mo ng screen protector, Oo ano? nga, no. Ayan, sa susunod. Bago, ah. Laman ng karton. That's yours. Tablet. Diyan ka na mag-i-edit, boy. Thank you, Sama. Thank you, Mami. Wow, Charging. meron na siyang tablet. Wala nang laman. Great job. Oh, diyan ka na mag-edit ng picture, boy, ha? Up here. Great job. Meron na siyang tablet. That's yours. This is for Ice. Bago. This belongs to Ice. Ganda, kuya. Yayayo. Uy. Wow. Connecting to Wi-Fi agad, ah. Walk life. Yan, alam mo yung pipindutin na. O, password. Alam mo yung password? Wala. Hindi ko alam yung password. Bad ka pa dyan, ha? Wow naman. Spoiled ka, boy, ha? Birthday gift, ah. Sakto, ah. Padalab na, ano, ah. Bagong padalab na naman. Napaka-buenas naman. Ganda yan, boy. Ganda? Ganda. Meron na siya tablet. Mag-edit dito, pwede na. Galing naman. Pwede ka na mag-edit, boy, ah. Galing? Oh! Galing, ah. Pwede na siyang mag-edit. Oh, mas malaki yung phone niya. Mas malaki na yung pwede mong pag-editan, boy, ah.